menang barago wono bi popule yole keye ani frare me tipapa ogwa pana susa kulogolingala azande gukurabo limbe kasana ingame ginedu ana fratini bien tipapa kino ogwa pana manga ku South Sudan yo ya jengo ogwa pana manga ku Congo yo bente ku Central Africa yote gupai ye tini wo aborokino hodagbalani ana manga sunjeneyo LTS ana na ye Central Africa yo ana maye nenyo idu amanga show ya idu yongo na limbisa pai chipaka saka hawo gwana saka hadede ya abora kinane ana limishiyo lukina dagbalani na ye Congo yo chuo Kenya me ya tabiangare gbo ke ka manga limbisa power grefrani te kemini ini ogwa pana manga ku Congo yo watadu Central Africa yo watadu masia ka kunini ka Emmanuel Roger nini he no gurani ono ebipopura ni dedede kana yeye ka manga show front chidu miaru anekuba LTS goni ligbu nga Azande Live Talk Show kasana ogwa aburo dunduko lenbeke yega kodatio nani ka manga a program alimbisa pawogera ketidunga muini pai bench pa Central Africa lingala Azande koyo gwa pana susa na ogwa pai na susa ku Congo yo sunye mananga ate sunje ana manga hare sunje nyumse dunga ha nyumse ngogu duchi papa raninga Azande na gani lingala ho pemi hetieni wo gulemi kini jiro kugume anangbara gonga mwane nani ana imangari me wapandete aniye na gulimbisa pai aneye nani dedede chigu program nga gani lingala ogwa panama kuvuru South Sudani ana watadu East Africa Africa na igizeginole na baha ana da kuchipai rogo LTS nga waduki na aborongani tinaida ani ini paichipa ani yareme chipaka ino paichipa gupazele da ya peka hana robio ya emba ngatu maini kamubigu kiki apana susa sendeyo popo gamu phone yo watadu ga computer tinanya ga nilingala gini pai mangi chipapazele da ngaga tumaini guledu ngogu sana he yani kasana tirani nani na anasana kinano nani koni mbunga gisaka pale fukinanania ogwa pai ona bera mangi chipapaha no ogwa pai nuko nasu savuru South Sudani oni kehe anika ajida goni a comments ajida menaja Samson Masia kugume kufusene front bakare tamba front dunduko kinane doguli nono ni Samson Masia sido tamba ka jogo ni legbo aleme chipopanga ani franga chipopoguli apango gunaisa chipopagani lingala na kazakalironia nani oni gitroni nani wenenga sudu ngogupa anayike kapeka ha ani uli guruhe and then ani ki sejicheka aka franga chipapa so gupa mina daka tingi dapana ni ngame kura borona pakana hengame gani ana broadcastinga rogo Facebook wogu panadu belewete tidu panama nga Facebook ya ma close third party and then chidu mia manji ina video chini sometimes back ngame anaka kura kurogo Facebook YouTube chipaka broadcast so anaka broadcast yo so ogwapa ana broadcast chini kanyonyonga permanent gani official inanga gani official YouTube channel dunga ga LTS
So muna type ALTS in full Azande live talk show in full, and then muke bigani in the bio, then muku tunaka watch it, muku subscribe ha kutini. So yo do ngoguba anaka broadcasting de bombiko yo do ngoguba do limbes pawa inagunga Facebook ule Facebook alanga third party balegu software na use heka broadcast nani watado oneka dunguna chironi wogu anama ngali kini kikegwa pakini mwingi wogu dulele. So Facebook aidanga balewete, so that's why ana change sini krogo enanga krogo YouTube. So chidungo gupadu mina daka ting da front, so guboro na watch YouTube de so mneka birani bio ki watch heti yo gule bongo gumada ka watch heti ni. So chidungo gupadu ting da padu mina ka pe front tamba bakare tamba he ori bakumba Samson Masia chigile gboche dulele azande anekandu ni basa krogani saka pai ngogo ani yekwane chipapaha oguroni durogo Facebook ogwa bornasa de kelimo rogo Facebook kan yomburonga ne bingo shote mukia funime guatalia na mui henyo ni nono kine li guatalia yo chipaka yekon oguroni no pazande ya linki dwana yambanga atali sigile boche dulere aboro pazeleda vuru South Sudan. Gu pazeleda ngaga South Sudani chidagba eligbunga SPLM-IG, SPLM-IO bia kuchukula eligbunga SOWA. Eligbo ahino yambanga G10. Orumwino gudungu eligbule. Iya mamanga jezeleda. Yambanga R6 chiki kururogo R6 kiyame roadmap ji shini gurogole ja borole kini sungu kini yame wa R6 wa roadmap na manyesa ani sungu kada kuchipa kafugono we futirani njuka idanga hate ono ogwapana ma vuru South Sudan ono mwaino ho njukorogo yote gupaya idahanga kadu likichi ka mango gwapai ngogu raganga chionani chidu guboronna na gomo gubanzangana na mangagana saka yotumo gani maranya honi oji abole haji gupai ninga ye bishigono yokumbatayo na gano wengo gupaya dwaro njiko ya iyo sunaki na pen rogo bakalirungo shida ku wale bombiko gurodu mapuledu nafu ume guweje boro naunga beyemba harogo penglishinga oxygen nafu ume fu neye na parliament neye na executive neye na judiciary ono kachenga guwejele ya manyesa nada kanyame ligbu hon nadu na umebe kosungo ka fura ka fuchihete chidu chama mangao aboro kino hona idanga RSS kanjo na chingi da haya nandu ku romanyo yodu papani Italy chipaka manga je pistok yo ka peka pazeleda ogwa bole du guzogara gonga Salva Kiir ya anaide yo ikini yani ke nanyo nwa sikinu iye nanyo rogogu mbakaji paidu chipapa zeleda ya mbanga tumaini ngogu ya peka na robi ogwa borana frach poyonga pagana mum Thomas Cirillo, Emmanuel Ajawin, Stephen Boy, Rolian. Na ukuro yobere na manga fobeyo chi pazele daya. Chidu wa pazele dandu kuna Robio. Emmanuel Ajawin ya maka ngako danga Nairobi yote.
Thomas Sirilo kimaka ngaka kudanga Nairobi yote begini ya Nairobi yo kidnapu ina tuka aboro ningo oguyo nina frach papa zoganbi nina frach papa zoganbi ya ka mindu kutodu watadu binodu ya nehe chipaka nuka tukara Nairobi ya adanga yote oguyo nandu koyo na manga puzzle da chikini dunga imai fo beyotin chiguru na dono zunbeyo la aboro kino zunbeyo ai danga gu puzzle danga ga tumaini na chindu kumbata yo ya anaka flash pa tumaini na ogwa apayo na bia na manga vurusa Sudani awalengo ogwa kikindo ngogu bawe jani vreye kati awonga tiniya weje ye tigire gbore chimuku homuku ngogu uri bakumbanga General Akolkur nine ma bororogu South Sudan anjo naje upanga ina tukna borokura alingara ya ndu ya tukoyo Nairobi yo gindu nyo kuvuru South Sudan ya jiyo kindu kiyele gonyonyo dungwa panna manga Kolkur ikini jikoksai anada ka fura ati papa sigera gboche dulere wan ka saka ha gudung baro muna ke he frani kamduna sana he mufusana he hon ka ke ka pano guledu tinika sambara gotine frani menafo lebo fumasia gupakwa da kamanya kulie kumaihe then kukimwe video frani ngaga troika bakare tamba he minika pe ule pani ule guru he dutu popo kupanga ga tumaini ne guru panga ne nga tumaini ya makwi ngogo kati manje bolewete bombiko gini he du check pitine check pi bombiko kupanga me gu ligisa paye ngogo yemwe kurogoyo chiadu ka alia gu peace agreement ngogu ya sign rogo 2018 ngina expire yom rago gu jima rago gu jiwina regu tirame jiwe ba no we na sisire so chidu ya ido gupangame ti replace he na extension ngaga transition period bale for another 2 years for da hati kupangame ogwa borona saka ya pale atoma Sirilo ya dunga ote apagana mamuki makanga ya signing hate tikini gburuwa kini gburuwa kindi gulengo kupacha da ani ini he bombiko bonho na sign hete peace agreement yo nga ona saka pa no ogwa borodu ona saka paneyo and then on kisunguche ikimo ifo beyo tini irenbe ikimo ifo beyo tini ono ya amanga fo beyo tini tenga ogwa borunga Thomas Sirilo ya dwa patinete apagana mamu ya mazinga nga amia signing hate chido tumaini agburu watini ngogu gipaya peka froni peace ina tumaini ogwa padulele ngo ina pe froni tina nzili sotoroni ngame paki na hona manga bono hona mwefo beni tinite hone kama ngate gule waka buru ye na waraga nga unede ke kanbe poro wala unede ke kanbe bombo bero then oniki mwanja pono bodunu wachikita da lingo oni mwefo beroni onikini kakana burundi nukonga oni mwengo fo beroni te then that means gu waragare sunje tinite gulengo gupia pa meda ka pe front duchi papa to mine wo ducha buruwa eja pa ene ka pe ka front ne inada kanjili so twa boro yo bomko imane upangame ume aboroma bata gulengo gupai biyo ho yada ka pe he kanjili so twa boro yo nani sipo kupangame aboro bi kupangame wene apake na ho na manga gwa badule tumaini ya magburuwa go gupagudo ke mepehe so chidungo gwedo ho ke mepe froni ka boro kidongo ngame he hono kama ngago apa ya pe froni nenga kungopa napa tambwa masia matafu gani video kakpamisa kuchupa pe mone
wa apagane amumwa danga imwefo beyo chitumaini iki akajanja kuzumbeyo ikini yeyo na bombolo ndozimbeyo kini yenogu njikonga aboro national security ine kajyo borojo zanga umurgopt ikini biechenga me okay gupaya Thomas Rila kachininga yedekeye kwanete yanduka tukoyo kuna robiane chidwa waliyaida ani nduchini kuzumbeyo negi njikonga ga national security le ina tukalani nane kanye seli parani ikini kanga ya signinga belete da hoinika jogu bill le chini kusai chidu bombu rondo ngogu bombu cheda china afra kubarani aninga abolingara naida zeleda ono kambi upanga zeleda jine yele bombu rondo kini yenogu njiko na dozeleda kusayo muini upayi nonga je bombu rondo le mino ngo chikunga china manga sunje chipapalani ya abolinga na kuranzi ngili pabole mina ada ka pekusa onomo wa munama pegula so mini kuranzi ngili hemi ada ka gyan hakutiri du chipapo upale du wele ngame gi security bill ya rasina nene chidungo gundu he ya ada ka manga ha chipapo pangame bombiko plana dungame reisinga ga Kenya ko wachinaka daninga imaida kutini ine ka sign he ya signinga Nairobi yote inika orogoyo no boydu nuko kutiara yo kini yekana kujubayo ke ka sign he and then irenbi kini dwa wale no gunzing na gu buni pa kugi he ngame ina daka rashigi security bill le chipoku pangame we inika yeke kada ikini rogojiga ya passport kini monje wa pana bodu nuko kini titan security as a wayajika machara kujubayo no kura position kama kurungate munakura na kanandu ke jinga afro mukurute so ikini jingi solo ku kunduru yo he homu nka mangate te yadanga mufuraro go radio te yadanga mufuraro go social media te ikini kisiro koyo nikina ongaro wokena gudulele gulenga gubeni irembia yena ni chipo gipadulele so gulenga gu yani gizogara go gulenga politics gu mobilimo ana frach papaha chidulu nzunga wodu politics amanga ale and then na dodudunga smarter doduduna upper hand doduduna jinhebeni monaka make use ngaga gumaduna power bero mona make use ngaga gumadu power bero ya munosunga kanjera ni bonjero so chidunga gidulele so menika playing ngu video ngogo kukura organization bombiko gupa anada ka pay front ngame gipanya front tumaini inika irenbi nika pay front ne so ina pe ngaze emoji yo kutini ina pe ka fukido froni ka fu gupa froni ngame oni bigupa ngame paka na hone kamanga ono pa hone kamanga te and then chida wale chigupa ngame ogwari ngara na fuma na chipapagi transition ngegi na expire roguji na sisile so imakana boya America troika boro makana boya dunduko so ya funga mara chipapagi extension nete so no yugo kupangame rakana ka pakala berewe furani no ni dunduko vuruzunge beji padule bomgo gulia mana ngogu ya fo hechipo pangati na support gi transition ne guna dule cha ma expire ya expect upangame aburu manji bawaraga ye wa padule le tike kida chikupangame kalasha aburu kiduna bovo kuma so wale ngame ti hote so hongo gunika mangate mara hon ngogu nika yezegio be America wadadu be aboro troika so minada ka plenga gugeyo gufugoyo ya pet papa oni geni turoni anaka maybe inaka peka rogo English anaka saka rogo ya saka froni guru failure of South Sudan's leaders to create the conditions necessary to hold genuine, peaceful, and inclusive of another extension of the transitional period marks the failure of South Sudan's leaders to create the conditions necessary to hold genuine, peaceful, and inclusive elections. We are deeply disappointed by this failure
because peace is our priority, and we are convinced that the best way to secure peace in South Sudan is by creating the conditions to hold such elections. Despite significant international support, including identification of 10 key issues for decision related to elections by the UN, the African Union, and IGAD, South Sudan's political leaders have collectively failed to create the conditions necessary for such elections to take place. They have failed to make adequate public revenue available for electoral institutions, for security and civil service salaries, for basic services, or to mitigate the impact of humanitarian crisis. Our question then must be, what is the priority of South Sudan's leaders? We renew our call on them to demonstrate that their priority is their country and their people's well-being. They have thus far repeatedly failed to do so. For while we recognize elections cannot be held this year because of leadership failures, we cannot in good conscience endorse this extension because we are not prepared to endorse a status quo that prioritizes the privileges of the elite over the welfare of the South Sudanese people. Hence, we will abstain today. 2 years ago, after I abstained on the last RJMEC vote to endorse an extension of the transitional government, I told South Sudanese leaders I did so because the United States did not see any basis to believe that the 2022 extension would be different from the previous extensions, in which South Sudan's leaders had also failed to prepare for elections. I said that if they acted with urgency to demonstrate the political will to make the 2022 extension different, I would welcome the opportunity to say that our analysis was wrong. So aiwa anaka manga guru bombiko kupanga me guapanga ga copyright Facebook uzaba na flag ga boro ina flag papaha chidu wa peko le betogura najia English and majia ha maybe bogora mu seki betogu kamu seki mige kasako gukura ha. Yeah. Ogumasi anepere ogwa uli awuro nina dunguna beyo ka songo do uzogala godu South Sudan yo America kina rogo troika li bude mbanga troika le America gudurogo, Norway gudurogo, UK gudurogo na ukura lingara we da kuchipange ibishigana ukuma kumbata na gano we jiri bunga troika le amaka nyaka mi bishingo kumbata ete bamka me bigu panga ogwa basogo ngaga South Sudan nyo inada kaduli li kiti li kuruse kazo ga boro ono ihanjira nga fa borote abone piko begomo dungwa pana manga ya aboro jonga manate ya kamimwe ngo for better chugu he nika dunga na surumba hatini yate ya bishigana yambatano na gano we ogwa paya ni kamanga ha ya mango gukandara sante jibere mango ruine na ninga ne biso na gano we belele amimwe no nga he ha ni kamanga te so amia manga for beratinite na amia danga kadu rogo paze ni kayete tidu ambassador nga America kuvuru South Sudan kudu na fly. Yeah. So kukuru baleki pegupaya ngame go kifo sana hengame gini he dunzunzu
gini he dununzo South Sudan priority ngaga South Sudan nga gini chipo pokupangame gupaku na pengaga you know kambakar aburumbaka di church papa bawaraga mana ho ke kusi he generate revenue papa gupangaga natural disaster o gupangaga emergency na chipopo gupangame ka fuma na fabro electoral commission chipopo gupangame conduct election so mana ho South Sudan aje ka fuyo chipopo imanyi yipatale nego gupangame ya danga Gania leaders ile ya danga gupangaga election ite inada ka gigisiga ja pare kina were chipopo china fure gbofuyo ino sungoli kichikumbatayo so kandu nani so ani play yanga daha kajenga gu padunu kongo gu yapeka. And that they had found the political will to take the steps necessary to deliver the better future the South Sudanese people seek and deserve. Unfortunately, in the past 2 years, we have seen nothing that would justify my saying this. It is the continued obligation of the transitional government to act with urgency to create the conditions necessary for genuine and peaceful elections, including expanded political and civic space, politically neutral and unified security forces, funded and operationalized electoral institutions, and leaders' public commitment to dialogue and rejection of violence as a tool for political competition. All South Sudanese political leaders should take advantage of every available opportunity to advance an inclusive and lasting peace, including through the Tumaini talks in Nairobi and through leadership-level dialogue in Juba. The United States' relationship with the people of South Sudan is based on values, including peace, democracy, human rights, and a government responsive to its people's needs, particularly with respect to transparent and appropriate use of public revenue. The nature of our relationship with the transitional government, or any future government in South Sudan, will continue to reflect its commitment to these values. We renew our call on South Sudan's leaders to demonstrate this commitment without further delay. As put by my distinguished colleague from IGAD and my distinguished colleague from the United Nations, they must act with urgency to end the perpetual cycle of continuous transition in South Sudan. Thank you, Your Excellency. So, Sidwana Jahana, Galenga Wakumbani na Fumana Bombiko Pagudu Hanamanga Ngame Gipadu concept, watadu mindset duli rani yongame America na mangawale, America na misile dabro. Of course, ina promote ge democratic process. No, democracy ina daka promote herogo alingala na bodunduko. So, wakanja mbika America ya, minadaka pefro ni rogo pazande ngame, kanje mbika America ya, kani dungana alingarane mberani nga South Sudan ite. No mata jini apana ka peka hale mechipapa America, anidua kanitamba America rogo gijene. I duno sogu pangame, ani biagani identity, ani duna alingara berani nga South Sudan. Kanje mbiko yoya, kati moingote. So, wale, chidache dudule ngame, ani gani lingara vuru berani, ani kini alia hanga kamanga wogi anamanga hale, so tino yugo disappointment fuyo, tino yugo dungu apa fuyo. So, gupadu hongame, chipapa mana kuru chipapa gi transition for another 2 years, banjirani gotin, tambay. Minajia jila gbole ka jolon kugume ogwa boro ne birani rogo YouTube
gani ilishi na rukumbatanga merifozia yelime linebirani kina boro rogo gubawe ninbinga Perth Australia yo gani ilishi tikitoru ni uli gyanga Irene Renzi yeli linebirani Birmingham UK yo gunbinga UK aninga azande ana parakanga hakenya wale anaya Rondon yo nanji tenen neyen wa yana pe nanji tenen rogo pazande ngogu tiara natandu kini mbufoho wakenya me njime du pishinjime gulenga nanji tenen ne Rondoni watadu UK yo anikini di Natalina Sand kugume liya penga wali fulani liya birani nte aboro ona kikanga ogwa pai ona berans peji apai koni mbunga kinalani koni gindigongo jipeka apale fukenalani anedu miaru nika kidaga irene minamayanga gu palini mwehe tabani woni pe gusangweli aduti ni fogu aboro najia yes gubamba taha irene niyame. Why can't they stay back home in South Sudan as one nation to sort out their political differences and work for the interest of the people and our country? Peace is the key word. I think the postponing of the election is in the favor of everyone. Let us use our wisdom to figure this out. It's an excellent and wise decision, to my opinion. Guledu neyebe Irene Renzi mutiamu munabene jini pachipepeji apari. Wogu onaji ogwa boronga troika ini furade. Gubambata pazele dango guyemu ifobe yotini. Ngogu naso gupainga Riek Machar nduku zumbeyo ya manga hate chadunga me Riek mbatafu kundu kuzumbeyo gaka asakale chede indumbata kukia mega chidunga go wa asakale ndumbata no pazele dani kajibechiru kumbata unandunga nikinani sono golu kachidunga Salva Kiir nadeka imo kuimino imo Riek Machar kigbali kindu kuzumbeyo zanga abanzangani guabanzanga nadu chifoko toni Salva Kiir na gako zogarago kitahe imanji implement imanji sunjeli pogo apaya dakuchini iki aliyebelenga imitiyo imo Riek Machar batichini kina boron ngwe piyoyo kukini kandu nanduko kukongo yo kini nduche ku Khartoum yo wakwandu chipa kabi dikitoru South Africa yeki ndukini bangashikoko gure nanja bambata uwehe kukini ruche bele kini gaku South Sudan ngai manje ogwa pacha dunga kugai manje ya mangate piapa chadunga abanzanga ngaga Riek Machar ga sowa na jaboli ikojiyo ime abanzangale sanye mbenga SSPDF cha mangate bombiko irenbia tumo kinege ya asakare ogwa asakare ngaga sowa ga IO gwa boli yo tumongo yote ikini yembele igbishi raka zogarago chipoganowe we yegbishi he kwa pacha nunga inebiso kamanga ya mangate wakenya ya manga rogo biayo tiano sungu na gele chadunga bawara gane kadu jigana rogo uwe kuti boru na biama ikite bihenga chigudu kuragbale ikini sungu bale kini ya ako gumbanga ani sungu balebe kajbiso ganana ni bale kumbatane ganowe chidu troika na jingi chininga atikabede dunga jipare Bupaire Renzi na penga meke sungu kina juba yo kamanga ha kina borolengo onu bupai gane rogo Riek Machar nukuzumbeyo dagwale meke
yada nga kukuru zunbe yote kakundunga kandala ku wawuyo agwa state duchi beko nga waw Yembio Western Equatoria State na inanga Malakal State Upper Nile State Riek Machar kandu kandala nduje koy kakundungat kandu kukanisoyo kakundungat kuni jiboro zumbe kakutangat Dr. Lama Akol Gebakinda yame iye ina Johnson Oloy ke kurunga vuru juba balet Johnson Oloy aida kakura ni gujimo sushira bamikona waka irenbi kikaka naka kurungat guborombe chifo speaker nga Honorable Atigo Onyoti Deputy Speaker ono magia wakwa akpara ni gurogo pakura bana kwa ere kakura kandu ku Uganda nadu wala kweli ikikakanga kakundunga ate so hoye habore bigu painga kamundu kindi kuzumbeyo gulenga munikishikishiro kamukurunga ate cha udanga gukura boro indu kuzumbeyo te chidu dawli Iran gupainga gandu je kuzumbeyo ambutini bamko iyali azumbe ni bombu kiso ono upapa mole chikadu ni rurwe masia kapaya do belengbalo lipogule ya anindu kurogo we video ngogo na flash part tumaini so tamba I think anima flash popogule gupacha cha dani ni ngame SPLM gani ruling party imagulisa paki burungo lingara fulani kinne nje aboro lingara bombeko aboro elimini kumvonyo ya nyame aboro na fight tipo freedom aboro na fight tipo ge ranili anikini bia gani ranili ya waleche ono guranili nga hale chikini ya wale kuvurubeyo nga chinga very limited homo ngamanga ate nego kupanga ranili ho ana sovra chipapa hate so no bia so sidungo gwa padu ho so anindunga koti go video ngogu kwa frachi papanga Dr. Waniga na anijenga gaka ko chako dudunga nga vice president ana moino dunduko kajengo gupakwa pe tumaini mahadusat albiunusuki Nairobi de يمكن أنا ياو غلطان ولا جنوبين تانين ده ياو غلطان لكن أنا متأكد نظرية تاي ياو صح نظرية تاي سنو في بعض مننا ما دير ما إني ده أصله كله قلبي في البطال في أدانته في أنافته قال تمايني ما يعملوا انت كان روح في اماغا تكلم to the death of this كل واحد خايف قال زول كان جا من هناك بعدين بيجانيا كم محل فيتو هو فوق ده يا ده امور كله ان كلام كرسي لكن يا جماعه كلام كرسي ده اما حاجه you see that there is an Englishman a philosopher. He went and said, if you want to de-radicalize your opponent, do that by accommodation. Do that by accommodation. Now, minada ka furat popogu pointi ngogu kwa pehedule lenga Waniga anaka play ni guru minada ka furat popogu pointi kwa penga Waniga le ngame kamaida ka radicalize ga opponents yani mu maini mu confine ni kuchumwa mya jarogoyo so gupadunga ji anapeka hangaga payabro kujubayo pataboro anga tinga limited kana kuchugwa gwa boro nga opposition te
davura kena gani aboro dolele nga gani ya ministers dolele tunati bakosono dolele kadati Patrick Zamwe dolele ogwa Nando dolele ogubaja aboro dungwa aboro tipa kupanga mugbali vurujuba kandunga munandu kuyembie wala munandu konone gupare kama ngaya kati mwengote munandu kamunga ginehe so gipadu kwa pehera wale tine ya wale kuchigubangli pa mwae ina guapa ina mangaha ye deteni aboro tipopo kupangame yani kama benalunga tinye singa jene sunje tiro balwete ogwapa ma edika mangaha jene hongo gukamo manjihete and this is the end of it. So chidungo gupa miada kape kuchigupa ngogu kwa pera menika saka kuraga ka fuga saka belengo gudwa so ani jinga yanga daha. So they are sabab mimi badaya pita Istiklal pita Junub ni na intifagiat asakam ma kullu wahid albemsi gaba der kursi inta gal ke wallahi nas bes der kursi bes ما خلاص يعني نعمل انتفاقية يعني إن شاء الله نجي من هناك نفقد بعض وزارات يمكن أسا كبار ده نفقد ل2 ل3 يا أخي وندخلوا من فوقه دي حاجة كمان بيخلينا قال من انتفق نقطة دي جنوبين كلنا نمشي نعمل مراجعة أنا أعرف في ناس تانيين يكونوا زعلانين معي لكن حقيقة يونسوا So we should be able to reconcile with others, and we should be able to welcome our brothers or sisters who are fighting against us. Tumaini. Okay. Bakare tambwa azande gupai chedo nini upane chine gisaka pale kani dunga ku bichimo wo kuratunga ya ana pape froni anengo gungba to azogara go ngogu yazoga ngba ngogu kevra ke shikineli nduro inanyame kamu pelingo kenshi nduro ya ke kamvrama kena gana sa ke yo tumongoro tipokusunya mama gaya irenbya idanga mutangbaro kyame mojongo manate gumba to azogara go dunira irabo gunandu sa Sudani yone tineye na gupanga aro kumbatani na gundeshi abor wamuni ya muna fura iki jiro kambalinga namo makula tifo betarebo ka chadunga ya ikiyele gono ka itidunga mbaro yenkenya kadben ile ka tukaro kinjisho ka mbaliro dunamo iki boteshiro ane ka sakeja pale froninga azande tipa ani ngini apaidu na susa gupai nga tumaini yene kipai kuvurusa Sudani awale wagu vice president na penga wanigare kuma pehenga pazele da ya idate wenga zele de yoko kuvurusa Sudani chi ya idahate gupai ya idaha yaka maida kafuli ume avraro mbijishio kifu sunjefuyo naida kanyame guzogara gunaga Salva Kiir du zunde yore inaida kaye no gwaboro ya gunde beyo kafu sunje fuyo ko sungoliyo ko kebe kingo bangriyo belebe ya ye manji dungwa aboro na riak matiare ye manji baksona mangana ni no gwaboro jini pai dutumaini na munje ya waniga me aborogudu zumbeyo namanga sunye na mi aidanga kupanga tumaini ya kina borolengod minara kasaka afroni waga bamba tapainga SPLM-IO
ogwa aboro logo SPLM IO ye danga ka jogu he ye mbali monga tumaini te jinedi ye danga ka jatinia mina beranga apayuwe bambata hanga tumaini chaide ke ye kubogu agreement kubogu daku chipana do dagba IG na IO wocha anyesa tigini donga chinyeshi ikini ya wale American waka durogo zogarago kanu kumbatai ikini ya ani touch pa vovo limbisa pai anaka mbeli monga tumaini kani mwefo berantini chiki ye kifura ka frana kumbatai chipogono wena biata IO SPLM IO danga tumaini te bombiko kace ye ka bagay agreement dagba IO na IG na sowa kusayo sikini duware ngari ya kumachara kwa dobele rogo zogaragote tinga bambata ndupai IO danga tumaini chinia guwe ndupai IO SPLM IO danga tumaini chinia minedo nchingije chugu sa vura tona rogo wekuchi bawe na biata Riek Machar makura ono Salva Kiir kini ko jo aboro nga aboro dogbe nga paganamu kostima nibe na okura aboro ye yombuli mwenga G10 paganamu madrogo G10 Riek Machar kiame ke ya kusanga yo sigini yonya amia manga for beratpa tizale that chiduno sogupanga Salva Kiir nagako zogarago juba yo zumbe yo kushi apagana mumno gujiji aboro na do ye yembo yonga G10 ikinduno yo kuna Nairobi IO sungu kini kanjera kuboje ke biogwa aboro ngaga tumaini yo ikini bi pagana mum Bombiko Riek Machar abana henna gako IO nga wami apara chipoje abolinga yikushyombata wenika kusoyo inika limo kurogo IO yata kusoyo apagana mugini akote Riek Machar gumanna ngaga IO le amie yongo forot ametiga aminga G10 gupara amai misa IO chidu ai danga kasongore jipanga tumaini letiniya bombiko members aboro G10 kina rogoyo wapagana mo gukurapai chedo ni he IO danga tumaini tiniya nga nwaye imi anueri rogo wekuchi na bawe na biata ye imi anueri nga poro na ye mbarogo pengrisinga genocide doduna imo January le guboro nanje chief of staff na afugital matile nanje Paul Malong iya kanjera kibi Paul Malong kinarogo tumaini SPLM IO kini ya mubi jikumanga Paul Malong na imi agumenanele amia denga upanga tumaini lete bombiko boy miragine yenga Paul Malong le bukura pai beleve na gasapa pai na kusainga patumaini na gbilisa ha nga Paul Malong na akolkur ogwa abona sana nga gine du ina je akolkur tini kusayo gukura ndu pai dulele Paul Malong anzenja yafuko kukaraga chiko kamanga sunje na gumeko nga Salva Kiir kakujinjinga kuchizogarago kumbugu pale Paul Malong yame una paina Salva Kiir te guboro du na paina ni nga akolkur yame tipo uyogo iduwe ke jakolkuru likichi kusai bamiko kudu na kajire chilimon ki gbegbena pa chilimon ki fu pazen furu zunbe wana frono ni na zande
que jin sungo ci General Paul Malong cho sungo ci General Akol Kurte cikini dua warenga me bangbanda inanga bangbanda Akol Kur na Paul Malong Salva Kiir ni kamangama wogu pais ina waniga ni pere kini yamma iye beshinai chi du bangire Salva Kiir na gbari chini kaja Akol Kur kusayo wogu Paul Malonga pehe chipachi zeki gene fuyo ikaragachiyo kuzumbeyo gukurapa America jigisonani nga General Stephen Boy na gukuraboro duli moko nga Major General Tut Gatluak guko ana maimbali mokane froni nga Kovurusu Security Advisor Paigudu bangbando Kovurusu na General Stephen Boy jeni paidunga ha kanjo na chingida pogwa boro ye imiyo ye jio kini kamunyo chitenge ikini kano foyo no bundu ya jigu kura kosa kini voja beko kini maiko kujimoyo Unity State yo kini kazoko no bombu ya zoko no bombule ogwa banzenga nene bairo yo duli mokunga General Stephen Boy duki na rogo tumaini gupaye munjo chini ya me Stephen Boy ye imitame Kovurusu kini gbari kini ya iji Stephen Boy auga ka asakare ye iji ongokote kini jikina ka asakare ya no foye wogure kini zogu nisa so gupaye degbogu aborwani ga afrat popoyo ai danga tumaini ya Kovurusu kina degboyo bombiko guboron ne imitameko Unity State yo nga Stephen Boy ku durogo jiri gbule nei so Kovurusu ai danga jipanga tumaini neta chidu no gudungwa aborokani ndwando dudungo kasaka afroni on kinini chiponi ni kupanausa koni bupanga me iji Akol Kur kusaye nada kanya Salva Kiir na umekodunuko naida gupai nga gatumaini ne ime ifo bechini chipoje abole ye ka duni jijio wo kura aboronga Riek Machar Latigo Nyoti Johnson Nalonyi Dr. Lama Akol chingo guli paike mi pech patumaini mi baha kube Samson Masia gupamera ka bian hakutini dochi papogo pakalapa na manga papagi pangaga Akol Kur ya jiko and then imo ikoni governor ku warap zetu warap so kukakanga kwa danga kaswe inite bombiko gini pagudu kena hono cook tabani ogwa padu vuruzumbe no ogwa pango guna manga ani ogwa secrecy ngogu na manga vuruzumbe ani moino papa yani every single time wachakura sidu pagudu hona manga ngame ume aburuma bata begizo garagole ume aburuma bata ho ya idaha gairu zere date it doesn't matter who it comes from guboroche ye beni zere da abora ida ume aburuma bata gi rakadulere chima yena liko pakara pafa buruni karehe chidu pakini doa wale ngame kuro wendu gupa jio ko chini kusayenga Akol Kur bombiko paya manyimbatano rogo gwaja ju bia mala diswendu shishia wale regba dukina Salva nduku Saudi Arabia yo chikini dunga kuna kamanga vurujuba so nga Salva ikima plan hena bodu nuko ano aboro biata naka nga yadanga gupatele one of them nga Equatorian kini kanga yadanga gupatele bomko ya maset hena bodu nuko chikini dabe nga Salva Kiir neye ikijiko gimaiko and then somebody is taking over kura boro vovo reisi nakura
and then iki cancel ogwa panga ga peace agreement le na ba kusai wakana ngatu ngokupana mangi gana ni me gulenga ku plan nado and guborona head gi pare akol kuru kina rogoya gulenga ku pache do ni gianja so kolabora do kina ha and then tikini da gulenga if report chipopa gini apango guna manga so aborona boydu nko kini dinayenga pa hono mangite so gidwa walere tikini mwegu pa gulenga me reisi na aboro gen council ya trustinga akol kuru belewete so ikini biha gulenga me kuma duna power bekonga akol kuru ni karehe and kunga capable ka manga ku bombika gige padu ngame ya danga ka integrate the national army tare muna yangara njara iki train kura army iki ejiorenga tiger division ejio dunorenga gukura militia dunorenga kura pro dunonene bombika gini inada ka protect chiyo so kenyame kina national army dunho then once indaka convince yo then bonho buleni kadute barkasi do awlenga taiga konone akia agio du konone yakia amachanga nyoro ya konone akia so aburuno bodun ko ni ka gunde chakure chidu ya survive tin so tikini da awlenga akol kuru maduna umetiko ni karehe ke imbuko kinanyo kun kamanga anytime they have to take him out and kwa matna ka plan indeed ngame aburuma biana and kurogo side ngaga gen council and inado kupangame ku take over and then ikiji salva kirkosai gulengo gu plan na madu tigango gu na manga na manufacture on the ground so chidu sogu paya olengame ijiko kusayo bomiko kupangame gu threat nganene so wenajiko kusayo le mwene ngogine hene kama ngagba kuragba onene aborene ngogine hene kama ngate baragu padu hongame tada ani ruguchirai nani ngame gugani pai ngame borona gia paisa tikati dungame bogura muna manga sunje na okuma mukuni mweturo ngame kinogupo bogura pehe tingare ngo ani jelirani okusayo minara ka pefroni rogo pazande ani jelirani okusayo bombiko gin gu tactic dute ja kumbale ngame ino gupangame bogura game borongo bogura te and kurogo powerful position ogwa paini ka pefu bogura tinga completely different kuchogwa panga gunamanga ngogu ya plan bombiko gin ina do gupangame weni ka pefu bogura muko pefu ga maboronga pahona ngogu namanga te onikie kile kiro ni gurogo paki manyi ngogu bogura zatu ne inongo pachi papaya. This is what it is. Only give information for the consumption mugihe mukiongo nani but kama dismissing ya kama trusting ya mukubiebe singa information gi monone mumajia kapata kama nganone mubi upangame ke apandu kuchigupa uli na moni peforo mumaino upangale ngodungo gupale gulengo gupo pame ada ka pefura ningaza na brandu duko aniru guchirai nani mubilimo rogo mubilimo yo ina trustinga paite ina dismissinga paite munaje hono bodun ko weki mai harogo basangame mumajia kama trustinga ate kama dismissinga hate dakana homunuka bipani ngame pamanji related kuchigi padulere ondumunuka ina ngame atike gipama jenere ngodungane wodo bombili mama gasunje so nado upangame aniru guchirai nani bombuko munuka nyame bogura na mangasunje ne rembi kino gupa kwa peti majia mukutongbo gurogo panika kinyo ma inongo gine ni mangite mukutuna kinogwa panga kabire jaboro bombiko liro ya tazaka ngano gupangame mudunga very careful no gupangame information majare rengo dungane wala rengo ngane na kasi dungazi ledu ilipana kama muduna backup plan A plan B mudu always nga very cautious kamu treating apana bodunu ko ngaji padule mona trust gere ma trust nga hayate gulengo gupameda upangame anize kilirani na barani na kutini kaburo trust nga paya kaburo dismissing paya mugihe mukumuhe ko berano ngame mu majagare mugijiguduyore mukumuhe ko berano ngamo majagudulere bomko chena kado kenyame anayene ka peko gwapa ngogu
wala anamanga anapeka ugwapa ngogwa manga chabure but anada ka zakarira ni na bana nuko chipopanga ani ni gupangame wele do mubili mama ngasunje gire do walele bonko ini ke kana ngaro kini ya mumanje wale mukutabana chamo ngare ngodo achike weli imaja gare ngmbaro do lele so chidungo gupado amina ada ka peheni yangada chidu bakale tambaya I think abogora mujigije digishe wa chindunga ni manje sasa tambaya. Okay, gupamere ka jigisonani ngaro gutazande ani dunga dagba boro wo gwa boro na jaro go payo inni gupai ana frach papa kamu kengo gupai nika saro muna ndu dagba boro na do liro gbana kuragba ya anajidogo ni a comments ajida gukura boro kino na maima ya danga South Sudan yote ogwapadu ku South Sudan example debirani nga yeren renzi chipopo gupanga ga boro abonanu ku zumbeyo kaya danga ikurubale ya linarwa runan yelime for sure keeping them from traveling abroad has a reason behind it. They are safe back home and can get all treatment they want for their different illness. We have good doctors back home. Irene Renzi kachidunga mumai mazanga da South Sudan yo. South Sudan ngogu lingala adunga na referral hospital rogoyoja. There is no single referral hospital. Health ogwapane bipa bombungwa chiyote. Chimaja tiningame waboro ni dunaki na kazeli. Ninanduki na ku Nairobi. Ninanduki na ku India yo. Ninanduki na ku UK yo, America. No hospitals. A clinic do yo. Gunga Juba Teaching Hospital kam yo aboro pini chare bonuko. Munandu ko yo. Ngua dawa. Ngogu chada munbehe. Chite. No single referral hospital. So homake paninga me itritio yo wena doctors kinanyo kaboraji daha ngogu ni nabena hanga munga mfunfuni nile kabera ngale ngodu mape chidumyo zungoje rantinga azande ani kenga kina borogu nuniruwa gumwe nungo pach papa hajenya kamukenga pach papa haya no single referral hospital back home. No gukurapa ni duane ngame yame eja bole nyeko shingo choka gaku zumbeyo tipazele de manji gupana mangadu ya katinika gaku zumbeyo apaiki no eje salva kirna gakozogarago amanga hanira iraha abora jingitini nga wo yazoga aboro wakamazoga kena anyate ani manju wale mwai ona mangali ngala wokinya lingala le tipa banisa tungasa ana asonga vura tipa banisa tungasa ye kosungoli aborote ogwapana nira iraha gujama na manga kubogunga ani mbakaji abombo angwa ani meke azim tala o a hospital ani mbakaji he Panama ngame nada ka peuli patoni kuchigupali ni pele dawirani dugeri mulunga minejigi sohoki for forum yeshe ani yeshe second okay apaiki no ho child imbakaje ana sovrach pa federalism ono ya kumbalete sungoli kitinya ya danga federalism belete inada umedudu nuko kina kubere isio kamanga decree aborna ya gupala na sovrach part gupaya da kanduchini ku jubayo ya sister Irene ngame guborona ndukoyo
Ninanuka dayo kini sungulini kani furanga bale chipogu pai ni aida chiduniru kushirugusheta kiapai bako sono wa bako sono adungo zumbi ya kwa nafura federalism kini peke yi kiapai wa kwa nduko yonu jinga fugoko bale ona jenga fugoko balete ogwa buruno nyomu South Sudan chiyo naida apai uru inaida kanduku zumbeyo chikinarengo riaka ya unasada ha wakwandu ogwapai kwa aida ha chigucho no biere so ogurani du jimbi no kachidunga ani maima ana danga ina yonga South Sudan yote ani sungo ani kinduko yotoni ono kini sunguze gino kanya wena diktoru kina jubayo wena bomgwa kina ajiredu no single referral hospital ogwa gumena ni duyo hon yewo kani inanuku clinic yo da hanike bitran ni belwe Samson Masia nika pegu dumbako anikini jigishe anaida ka manga jibigani saka pale vurusa yosa ane bichi na bisembetisa rukuchinduwa Masia yeah tamba dawiraninga rina I think maybe lima jag bangale bolia danga jubayo te kabigura kadoyo and I would wish ngame linu ngako yokanuke bingo and but gupameda ka pehe ngame kurani do wo mulyo lina ni pe kumba boroko boromu yote kumbarani ko boromu note ani na barandu niko nada kagaga koyo ono guhyana furachi papaha anada ka zakaliraniyo na ligane aboroyo iyi nigini pongo kuna manga bomiko kurare bokena ho ana frani wa gudure ka peko gwarengo dutini kurabro kina na sogarani asoga bomiko gupangame ana perengo so che ono bi waniga na nya kwa pa ngame gwengare ngodo keipe abro kina ho na peka renga peka ono aborai danga hate bombiko gupana mangame ho mai dango gupaninga rengo kuruya anaine ino nilengo ngame nego gupangame gwe mai da tina continue kandu kumbatale nego gupanga chiduma benefit chini so rogo kura payo gurengame yani muna benefit chigupai na manga gbegbane apafa aboro mukini benefit cha morogo yo so chidungo gupadu ho dawirani chedo upangame mujingale gbajia ka mununga kinakoyo wokura boro ni pehenengame kamuchina kaza mununga wanyama pemo ngame wena adictoro kina yogwa padure mununga kwa chipo treatment kanuke bingo yerichiro so mia yangame gbegbere pongani te so I think it is good ngame mu understanding in hengo guna mangayo na gupameda ka pehe in general mu inigini picture ngogu anafra chipapaha why is it that ngame kinagani aburodule renga ogwa boroche nali chigire mbindulele nebirika ma gini hedo yaroga gumenyo tini inando kina ko Uganda yo kina ko Kenya yo kina ko Rwanda yo Uganda nga munabi upanga borodule nga minister mutahete mumbo wiro kina nyo kana juba yo kini nogu wena inanga wena school ogwa padu yo lele mutumbo ye bele ururu kina ko Uganda yo mutumbo ye bele ururu kina ko Rwanda yo kina ko ina so guledu neigo gupoigo ngame pakena ho andu ngawe nenganya ngo gupadwadu and then more worse ngame gumana ana spend and this is what meda ka frach papa ni grogo ngame gumana ana dia majia havuru South Sudan thousands of dollars wala millions of dollars kakusa havuru galingara kusaye kinu kanu ka spend he Uganda ka spend he Kenya yo ka spend he robo yogo ba gumana ane charunga yo breveke ye back to South Sudan te che yongo te yo dutina kanyeni ke fidugu economy ngogo gulingarare wa brodu kini benefit behe gini he che destroy gani lingara chini bombi ko gupangame wakani ani ame ogwa millions ya kusaha muna yangara njara kama millions gu millions ile katini dorogo gu bank ngaga South Sudan
ogumon na da kanuka boro mana me nga mona da kamaga business mona kanuka ndo boro some of the money ki inject here back to the local economy ki employer boro ki manju kukura apa tikini sono silingara anitambu hekina ho wale ngame kama ministers directors wa boro dunga de at least the first class or second class citizen na manga so yikini biuli mona bi mona ka bi pangame geni family na do yembe te geni family na do ajuba yete Uganda yodo duen Kenya yodo duen ani ngarenga ngame gini hedo ana benefit rogoyo kasi dungame anada kasono sagani lingara ma ogwa mara chenga ogu agurane duzo gino no tuma aboro no unda aboro koyo ka for education fukura aboro wekeni yame ogwa institution du jubayo du rogo South Sudan na ba tini ba wene gumara wakana akida hakoyo kachine feed gu local economy ngaga bulingara gani lingara ga South Sudan ono anakida kana ku Uganda ni kije kana ku Kenya ni kije kana ku Rwanda ni kije kana ku Ethiopia wa padulele tine feed gu mana wa mara na baha na feed gu economy ngogo bulingara. And this is how we are destroying our own country because of gupangame. There is no good system and then that's why their leaders do na ngegi odulele yeah idango good system na garote because that's why they're getting money. So chidungo guhe chedo upangame ani ni hena barani dunduko otherwise lingara majana wapana manga aborona kura dulele aborona manga liko dungwa pa dulele yani kuragurani kinao kini bihengame wene po dunga. That's not how yani anaido kupangame ka change life anaido kupangame life change for aborono boyedunduko. So kana binga gipare wene nganya anaka biatigani ngame ile boron kan ka wuri ka pakina Uganda yakena Kenya yakena wori ogwa mana anakida hakuru gwari ngarare tina feed gu economy ngogo guri ngarare ogwa gilimo Kenya na sona Uganda na sona ne tina sona begi padule Kenya ogwa mana ne ana inject he back to kurogo gani lingara kagani lingara masona olinga modern ogwari ngara dule in a short period. So chidungo ogwa padu ho ana fura chipopo panga ga economy ne gizo kurachi kuraregbo. So bakari tamba he fo gurani ni ka jare bana me ka wotigi show dulele so tamba he froni dunduko and bitirani bere I think bogura ni kanya sa tamba bakari tamba he woni jigoni legbo kadnani patigi saka pile ani manji 1 hour nduru sana 12 minutes anasa da kamanga hakina vurusa yosa and after by for Natalina Sand, Deviranga Iran Renzi, Kaborod ni dudunuko wakina Iran Renzi, Gani Saka Pare, Ketching Banikale. Ogwa Paidu Lirio, Tiduli na Kekaha, Ono Muchamu Guduli Royo, where Monica Keheni Yunur. Bomigo kinogwa bakal tamba Iran Renzi chipa wana manga show munakika pai ni basa ogwa pale dwana idaha anikini seki he wogwana pe kani gwana pe mobio kinati arunga te mukini pehe wa ma pe ane be ngati arunga te anikini flat pa wo dudu saka pai gani shili shinaro kumbatenga merifozia tambaya wa muniji gare boka dunani anime Gibson misa kuna birani kina boro Cambridge yo uli bakumba bakare tambwa he chipaja gare bo Bienzik Vlogs uli mwone mimiji karunda mirane tambaya wa muniji gare boka dunani kukulagani borobolinga Johnny Madi bakare tambwa he foro chipa kadunani de Berinyekis Emmanuel John Madi kuna wotrani I think I know him kuna wotrani Rwanda kugudu Kigali John Madi anang barago kadunamo ane patigani saka payaleme Emmanuel Barak bakare tambwa he de Berinyekis mi mapehe no groni dunduko ne birani
bakale tambwa he kachirunga munajenga limono tenere kanya munakya uli paite ogwa boro kikya pai modwane ino nige jibolindu kinane da hanike bitirani ni belebe rago sabato watadu rago nzengu na okuragani limbisa panga ga LTS mbali dunoni midu ninji agumenoni rogu studio ga LTS do America no Bogura Abraham na jikoli ji rogu studio do Australia da hanike bitirani belebe bye bye.